I kako vozimo? Savjet za mlade vozače. Zavežite se prije poljetinja. Kao piloti promatrajte 200 metara ispred sebe i 400 ako možete. Iza sebe, iznad sebe. Ko avion da vozite. Koncentracija apsolutno na vožnju. I žmigavac, to je jedini posao. Gasi žmigavac. Možeš voziti prvo da ne boli kurac. Vozi u rikvicu. Samo ključi 4 žmigavca. Prestrojavanje na glavnu cestu. Sa sporedne ceste. Žmigavac, nema veze, nema nikog. Pogledajte. Lagano, prva, druga, treća. Osluškujte motor. Motor ima svoj zvuk. I ako previše bruji, prebacite brzinu. Na glavnoj cesti gdje piše stop, u biti bi trebali stat i tek onda krenuti. Smeta ovaj stup pičku u materiju. Mi smo normalni. Došli sam do zaključka da mi nismo normalni. Svi skupa. Smo poludjeli od ove tehnologije, interneta, Facea, Whatsappa, kako se sve zove, Instagram. Još je mail najmanje bezaslan. A još imamo SMS. A najgore mi je kužiš kad mi kaže tip kao pričamo si preko Messengera na Faceu, u inboxu i ti me pita imaš inbox, kužiš. Ne, imaš Whatsapp. Pa čovječe, na mreži smo, ko da smo na telefonu i sad kao sad me nazovi na kućni, čovječe, pa već pričamo. Ceste su nam predivne, više liče na zakrpe. Da, ali šta, da bi neke ceste bile dobro, grad bi morao zarađivati stotine milijuna eura i onda bi trebao okiširati ceste. A nije lako zaraditi novac. Šta je ovo, čovječe? Je ovo kanta ili okolo kanta? Piše. Puni smo kritika, previše kritiziramo, a nije lako. Gledajte na retrovizor, jedini posao ti je u autu da gledaš brzinomjer, jer je ovaj pokazivač kojom brzinom ideš. Nikad, apsolutno nikad, ne 100%, nego 1.000.000% se ne smijete dovoditi, pogotovo ni sebe, ni auto, a pogotovo još kad nekog vozite. U situaciji kod presretanja, da samo ono, kad je ne 100%, nego 1.000.000% kad ste sigurni. Ušao je bez žmigavca ovaj kombi. I sad će gnjeti. Dobro, on je veći, sve kušimo, ali pišemo da može voziti 90, vozi 30. Pustite ga da ode, napravite si razmak. Što veći je razmak, imate više vremena za kočenje. Kad je mokro, još povećajte razmak za troginu. Jer kočenje na mokrom je ajbol. Murija kad je mokro vozi 2 na sat. Zašto? Ide 1.000.000 pandura. Ali ovaj snimam video da bi vam uštedio novac. Sad ću vam reći jednu poslovicu koju je prihvatio, koju je moja mama rekla meni, John Volane. Kao, sine, je bolje da ti pojedeš kokoš nego on. Kokoš može biti nekakva personifikacija za svinjetinu, za ne znam čevape ili već šta volite. Znači, bolje da voziš kako ti piše, pošto se u Hrvatskoj dozvoljava brzina, navodno, ja to nisam siguran, kao 10 km do 10 km će ti oprostiti. Onda nemoj sad voziti 90 ako piše 50, normalno ćeš platiti kaznu. A snimam ovaj video da bi vam pokazao, jer sam nekako već nekoliko puta primijetio gdje vam uzmu novac, pa da vam uštedim novac. Znači, policija postavi kameru sa radarom i snimi vas, pošalje vam sliku, prekorači si brzinu, ima sve moguće dokaze i daj da ja pojedem koku. Mislim, neki dobar obrok ili kokošku. Hoću vam pokazati gdje sam primijetio za zadnje vrijeme. Policija ima te neke fore kod nas, mada mi se to ne sviđaju te fore. Jer su onako nekako, možemo reći i lukave i za njih su inteligentne, ali moramo mi biti inteligentni. I zato promatrajte sve što se zbiva. I
predviđate situaciju. Nema vremena dok vozite da razmišljate o nekim problemima, ne znam, konstrukcijama i sve. Tu se oni negdje znaju staviti sa autom, dođu tu, sakriju radar u ovaj Olander. Zašto? Jer ova cesta brijačina na 70 km na sat, a onda 200 metara kasnije vam piše 50. Nemojte, ili gledajte, ali teško ćete ih vidjeti jer je trava je dosta zarasla. Pazite se od tih radara i policije, uštedite si novac, bolje da pojedete koku vi nego oni. Glasi poslovica od moje mame i John Holland. Dobro je tebi govorila mama, John Holland. Gledam u rikvrt, da li će me ko naguziti. Možete se uvijek ovako malo i koso parkirati zbog lančanog sudara, onda nećete ostati u harmonici u plještenju, nego kad ovako se parkirate iza auta, ostavite lijep razmak, nemojte mu se ljubiti u guzicu, jer nema potrebe. Da žmigovac je njima puno lakše izaći ako je dan žmigovac. I brže reagovati. Opa, neki, ali kaže 70. Ako piše 70, vozi 70. Retrovizori koji je naprijed, koji ne zna šta je ispred. Jer ljudi, sve je poludjelo, šta ja znam, ovaj tip može čačkat, pogledat na sat, nemam pojma šta, čačkat tupu, grlo, nos, ne znam šta, skrenut, džabe što ste ono, Niki Lauda, ne znam kako se zove, Lee Hamilton. 70. U Australiji prekoračenje 2,5 km na sat. Tu je već kazna. Prođete kroz crveno u semafor, $800 je bilo kad sam ja bio. Znači nabio ti kaznu što si prošao kroz crveno 500 i sigurno si, pošto si ono kroz naranđasto prošao jer si debil, kužiš, nećeš prihvatiti ta civilizacijska pravila, da moraš na naranđasto stati. Kod nas ljudi kad vide naranđasto onda još veći gaz daju. Ovaj me se recimo sad sjebao, ja sam morao početi sve, mi nije dao žmigavac da skreće. Ovo je digačka vožnja, prilično agresivna. Je snima? Da. Okreću brojeve. Da. Inače dozvoljena brzina u gradovima je 50. Pišu 50, poštujte pravila i poješćete vi koliko a ne oni. Ovu traku ne znam zašto ne koristite, slijedite na desnu traku, možete ići na obadvije traka ako ste ju naučili voziti. Ovo je kao brža traka. I isključivo je lijeva traka za preticanje, svi se ono stresamo kad nas neko sa desne strane pretekne. To je zato što ne posvećujemo dovoljno pažnje retrovizoru i ja ću mu sad daći žmigovac, usporit ću jer mi je napravio sranje. Odmah ću daći žmigovac. I morate predviđati, recimo, šta ćete sad ići na ovu traku kada ljudi vas neće pustiti, znači moraš kilometar, 2, 3 unaprijed razmišljati gdje ćeš, šta ćeš, kako ćeš se prestrojiti, jer ljudi vas neće pustiti kad dođete tu, pogotovo kad su gužve, kad je kolona. Postoji 3 vrste vozača, lijevi koji se drži uz lijevu crtu, njih je preko 90% vjerojatno. I desni vozač koji ne znam zašto se drži trotoara. I postoji još jedan vozač, centralni vozač koji drži točno centar. U nekim velikim gradovima ili sitijima kad vozite morate biti centralni vozač, precizan kao tokarski stroj. Jer su ceste na raskršćima uže i ja sam više lijevi vozač jer mi je draže voziti više lijevo, ali kad mogu ili moram voziti centralno. Svi su se priljubili jedan drugom uz guzicu, misle da će tako prije stići. Neće, isto ti. Kad bi ljudi kretali, kad bi bili koncentrirani na vožnju, kad je upaljen zeleni semafor, kad bi krenuli svi, znaš, promet bi bio protočniji. Pustite nekad i autobus, taksiste obavezno propustite. Taksiste, policiju, prvu pomoć i vatrogasce propustite. Zašto taksiste? Čovječ, on živi od toga, od ceste. Pustite ga čovječ, on dobro vozi, on radi 300 km na sat. Pustite taksiste čovječ, kad god možeš pusti taksiste.
I ovako nekad kad vidite sa raskriša ljude, a tu je kolona i tamo je kolona, pustite ih čovječe dođu ako baš ne žurite, ono totalno. Ono. To mi je najgore kad me neće niko pustiti, ja uvijek puštam ono ljude. Nesreće se događaju unutar ne sekunde nego mikrosekunde, svašta se može desiti. Od pada aviona, meteora, asteroida, ne znam, stabla, šiške, lopte, pretrčavanja djeteta, koplja, ono, možete svaki dan kao vozač sresti novu situaciju u kojoj ste mogli, ne znam, najmanje ono imati neki mali sudar ili ne znam, veća. Komentiraj malo kružni tok. Kružni tok je odvratan zato što to je privremeno rješenje, to znači da će biti nešto do 3 mjeseca. Do 6 mjeseci, ajde dajmo još 3 mjeseca jer nije došla narudžba. Pa ovo stoji ono, koliko već godina, to niko 20 više godina. ne zna, ono, šta, već su došli prljavi, stari, ono, kojiš ljudi već, zbombani su već, ne? Nemojte smetat na cesti, jako puno ljudi smeta na cesti, gnili. Ova cesta za Štinjak bi trebala biti ljepša, ali za sve treba novaca. Ne treba... Tip je kosio, pogledaj kako je pokošeno, kojiš. Ova strana nije pokošena, valjda nije stigao ili šta ja znam. Strojno su kosili. Znači ogroman traktor i kao neki na onoj dizalici, na onoj ruci kao neki trimer. Da. I pošto je teren nikakav, vrlo je riskantno voziti na ovoj cesti zato što u Štinjanu i ovako ljudi vole ići iz Pule i Štinjana s biciklu jer ima jako puno stranaca. A ceste su nam uske. I onda zapravo svi nekako cijelu sezonu dok ima tih turista riskiramo život. Ima puno kamenja, znaš, neko bi sad trebao proći pokupiti to kamenja da on kad sljedeći put kosi može to pokositi. Što je trava od 12 metara ovako. Tu je malo bolji teren pa je malo bolji. Najpravi, ja vjerujem najbolje što, evo, to je ta situacija gdje imamo bicikliste i gdje ja sam u zavoju. Ima ih 3. Ja riskiram sada ono zavoj da bi zaobiđete bicikliste na dovoljno udaljenosti, to je otprilike 2 metra, dajte žmigavac kad ih pretičete i dajte žmigavac kad se vraćate, tako će oni vidjeti da se vi brinete o njima, to jest da pazite i na njih u prometu. Još jedan biciklista na 150 metara. Najgore je po noći kad su malo prljava stakla ili sunce dara u vas. Moramo početi jer točno ću imati sinhronicitet. Sad on vidi da sam ga lijepo zaobišao, žmigava da sam vratio, on kaže ovo je dobar vozač, misli o meni kao njemu nije lako, on još ne uzbog. A ne, puni smo kritike koji samo nešto kritiziramo, mi bi sve bolje od ovoga, a kad krenemo nešto raditi treba nam 500 dana da stavimo jedan najlon na jedan prozor. Idite na more, kupajte se, ne razmišljajte o problemima dok vozite, izbacite sve misli osim vožnje. Ponovno biciklisti, žmigavac, više od 2 metara razmak, žmigavac vraća se u svoj traktor. To je tako mene instruktor naučio voziti. Naučio me voziti dok pakiram auto spreman. Šta ja znam, može biti nuklearni udar, žena me može zvati, dijete me može zvati. Bilo kome može nasjednem, upalim, žmigavac i rokam, ne moram ići u rikverc. Većina sudara se dešava u gradskim vožnjama, kao što znate da su skoro svakodnevne. Klincima bi savjetovao da, ne znam, da se ne voze i ne kupuju motore jer je previše smrtnih slučajeva, pokazalo se da je motor ubitačan. Prošle sedmice je poginulo jednom danu 3, sljedeći dan još jedan, to je znači 4 motociklista, bajkara. Inače ljeti ginu jedan put sedmično, jedan sedmično, sad su počeli 4 sedmično. Znači ipak ste kao u nekom tenku kad ste u autu i možete tegliti stvari.
možete tegliti WC, veš mašinu, ne znam, slona. Ovaj auto kažu da može stati, nisam još probao, da može stati mješalica za beton. Budete uvijek spremni u mikrosekundi reagirati jer ne znam šta se, može žena baciti tanjur kroz prozor ili muž, ne znam šta. Ne morate davati žmigavce kad ste na glavnoj cesti, naravno da ste na glavnoj cesti, ali čim skrećete nešto, dajte taj fucking žmigavac, da snimam za 100 ljudi kućiš. Ako uspijem jednom spasti život ili da jedan pojede kokošku, to će biti okej. Gledam za ovo kuće. Za rase zna koliko posla imaju sve strukture. Pa se svi moramo raditi. Svako nek radi najbolje što može svoj posao. Gradonačelnik svoj, policija svoj. Samo bi molio policiju, s obzirom da ima i sudstvo u sebe i zatvor, da ne tuče ljude. Nemojte ih tući, čovječe. Hapsite ih, napravili su sranje, okej, ali nemoj ga tući, čovječe. Oni smeta ono. Nema nikog pravo nikog tući. Okej, ne znam, napravi je nešto ovo ono, vjerojatno ćete mu lupi šamarčinu ili ne, a nemoj da sad ono mu izbiš zube, čovječe, ako te 10 puta ispljuvo, izvrijeđao, puko si, prešao ti je ono granicu, poludio si s njim, pa da ga smiriš ono, ajde možda jedno. A ima vas, uvijek vas ima više, stisnite ga, lisice i kod suca, nek sudac odrede šta će s njim. Noga mi je na kočnici. Jer vozim 50 na sat. To mi je dozvoljena brzina. I thank you for watching. Just a John Bola. Sigurna vožnja. Jedite vi koku, a ne oni. Samo Okay. sjedno vas. Ne hoćeš.